biso basoda gouvernement tokeleli esika kokima mayele esili biso M23 kotiti na Goma toza bana bato malgré tout makambo osali osepeli mais toza na bafamille bamama baa na posa na biso mais tout se fait ici bas nzambe aofuta bino na oyo bosali ya mokili yango mais tondima kokufa mpo na ekolo lokola mpe tokufi mpo na ekolo yango esa eloko te. Je pense que nde bomoni biso boye toza déjà bavictime toza deya bibembe M23 déjà lingi biso bon merci choix eza te tokosala nini mais okonza mboka makambo ozomona yango te pas de choix tokosala nini. Napesi mbote na bamama mama na ngai na Kinshasa papa baleki na ngai bomona ngai komona suka parce que komona ngai lisusu te komona ngai komona suka kuma yango. Sur instruction du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, tous les militaires, policiers, volontaires pour la défense de la patrie et autres agents des services de l'ordre et de sécurité de la garnison de Goma sont consignés et engagés armes à la main dans le combat pour la défense de la ville et donc du pays en entier. Et cela, chacun sous le commandement de sa hiérarchie. Il y va de l'honneur et de la souveraineté de notre pays. C'est pour cela que j'appelle donc tous les concernés à demeurer vigilants, combatifs et déterminés à défendre la patrie en général et la ville de Goma en particulier, afin de repousser avec énergie l'agresseur rwandais jusqu'au sacrifice suprême. La patrie ou la mort. Fête à Goma le 26 janvier 2025. Na basoda wanajirudilia wanajikimbilia wakaratiki bezi narudia kabisa, ni matata. Basoda wanarudia hao. Sasa she tutafaa nini? Huku kunigi ni matata kabisa. Gouvernement najikimbilia sasa, shia population nije. Mungu tusaidie vraiment. Hapa se kwenye tuko tupitie huko. Si hapa kwenye tuko natangazia population yote isiende. Watu ya Mungu musiende. Itaisha. Na huku chini hakuna nafasi ya kukimbilia. Bako na kimbilia huku, bote bagoma bako na kimbilia huku. Sisi tuko natuliza watu wote wale wasipitie shu. Hakuna kimbilio. Bakimbizi bote mae babaki tu makartier. Haba nafasi ya kukimbilia. Bakule ulu njo wenye basoda ba gouvernement wamebambia bashuke juu ya mabombe yenyewe itakuwa napiga mkartier. Jo vile kivi tuviko, lakini watu basipaniki, basitupe mamoto zao kwa kuna situpa ni mbaya sana. Pendo natachi mama Kisi huku tuarafie tunaisha wadie, tunaisha bakangimboka wanaingia à partir ya Goma kokiko toucher Kigali wana akolala lisusu na ndako na ete akokota zamba asakana na bato mosusu asakana na fatime te mukenge ya bakongole. Mungu we, Goma tunakimbia wanafika nsendeka. Mungu hapa ni kinogo, tunakimbia kabisa. Ya inchi naisha, inchi naingia matope. Mungu tushindane kwa hii vita. Si yangu sinje iko inaenda. Haiko nje siko inaenda. Haya inaenda tu. Makana ya kukamata. Ezo simba kana na haya simba.
Ok. Dois cible. Bien. Malembe, cadence. Ok, ça. Ok, cadence. Ah. Ok. Ok. Cible kafali, cible kaka. Cible kanda kwana. Ah. Malembe. Zela. Ok, Malembe. Pita. Bien joué, Yamwana. Zela. Ah, non, autant. Plantation. Ndio. Ni plantation. Mosher hapa make Goma ni danger. Bona mudima eba jo bashafika hapo njoo hapa. Make hapa ni ngufu bashapanda mwa mudima hapa. Donc hapa kukidima hapa kunganda watu manjo kwa mimi niko hapa saa hii. Boro make sha. Kuna namuna basoda na minisio yote naisha bo. Hakuna vya kufanya. Unaona usoda mwenye iko hapa njoo mwenye kwa pigana yepek arme moya. Sasa arme moya itafanya nini? Usoda mwenye kwa hapa huwa ble, unaona huwa ble ni civile, kile mwingine ni soda. Uko nasikia ndio vile antuka angalia antuka Goma est tombé mon cher. Goma est tombé. Pole sana, sisi tunashuka na usoda mwingine naye masakati naisha. Njoo liko natoka kule, bako wanatoka kule deja nabo kule kidima. Arme yake naye masasi naisha. Maana M23 njiko bako hasa pale kukidima. Bako watateseka maana kuteseka. Ima nyumba yote hapa hakuna kitu. Niko hapa deja kunganda batuma. Niko hapa kunganda batuma njoo kweni niko hapa. Maana boro basi. Goma hasa inakamatika. Goma inakamatika. Hakuna bingine vya kufanya. Goma inakamatika. Si hapa tunaanza rudia. M23 banaanza shuka hapa, ndio wale banaanza shuka tena. M23 inashuka, ndio wale banashuka kabisa. Asante.
tukamwambia yeye anasema kiwa hapana. Ile ifaa ine kwa kotea kwa Goma. Ifaa kwambia mzungu. Ngoja tuplanifie kwanza kazi. Mon colonel. Umwambie les blancs. Roméo. On fait ceci. Attention. On peut mettre cette véhicule ici là, prêt à partir là-bas. Ok, ça va. Bon, il faut amener de l'autre côté, là-bas. Les coins là. Ouais. Et mon colonel. Ici c'est l'aéroport de Goma. Tuko hapa tuko nachunga adui. Hivi tunangoja hapa na vifaa. Adui comme 5 km à 2 ou 3 km. Tunamngoja hapa. Unaona njaa inakauka mafani. Sisi tuko hapa Kasaraba. Tutakufa juu ya nchi yetu. Tutakufa juu ya nchi yetu. Sisi tutakufa juu ya nchi. Tutaingia kwenye tutakufa juu ya nchi. Hata tuwakie wawili. Tutakuwa sawa sawa. Tutamadu. Okay. Sawa, tuko hapa na ba Romeo, tunachapa kazi. Tunachapa kazi. Afande nini wenu afande apigi tena. Aso. Papa, wonde abeti masasi. Basi wana bade abeti masasi bazalendo wana. Siko kuna ndenge ni bobo tipo. Kuna position ça compliqué. Compliqué de me kiko chamir on a de tenir mais wapi. Wapi eliko kutazoea zote tena kwa kani baba mkote mzuri. Nyama zoea. Bakufa zokufa na zoea. Azokufa na zoea kaka. To se la kaka hapa siko to sana nini sisi. Ai siko to tuka position siko poto sila na kaka. Wewe akufa akoti mabele. Hapo japo moi je suis parce que hélicoptère zo beta libanda siko to sana nini. Bakena likolo wana position likolo ana na Gomero wana. Ina bacha banenda bia. Basoda gani? Wale basoda wetu walikuwa hapa kama wanatoka na Dakota wapi sio. Okay. Ndio mimi naita Colonel Nema anasema bakuya bia. Sasa tuko nenda tunafika Katoi, komanda wao anakuya. Bata basoda bo nyos bakimi kuna likolo babi mawana bakota na balabala bo ete bo captain basoda bo nyos bakimi na ngambo kuna bakita bakende kuna tutwa soko bafani fandi bo ndenge bafani bo ndenge Kukama boyza biente Kukama boy biente Faut déployer monsieur Boka isa biso faut déployer Siko boki mikuna likolo siko boya biso neta bantibale na bino Oh Tuko hapa mafande tukasaraba tunachapa kilo juu tunachapa kilo juu Bonjour ma position Arme wani nini kugari wani price bachondia bien kugari wani Moko ne le côté là-bas ça va le côté là ça va OK l'entrée là ça va OK c'est bon Tanzania Rapero Tanzania Population msijali Tanzania inakuya Tanzania Heshima yenu wazee Heshima zenu wa Tanzania Rapero Tanzania. Asa sie huko tu nifasia mubaya. Huko tu haiko wapi? Dereva bakangalia mle mashimele zao wanaona hapa. Sisi ndio bibi na kyangu kiako hapa. Mungu
Tanzania inaleta raforo. Foku foni fo. Raforo. Yozi, pale wote ukaogopa. Roho iko Mungu wachunge. Mungu wachunge banduku. Et voilà là, c'est une arme des dernières générations qui a été récupérée par les Vaya Wazalendo. Cette arme appartenait aux rebelles du M23. Ils ont abandonné cette arme après des affrontements qui ont eu lieu sur la colline de Ngungu, où ils ont été sévèrement frappés par les Wazalendo. Et les Wazalendo, à l'issue de ces affrontements, ont réussi à récupérer cette arme. Ils ont récupéré plusieurs armes, dont parler là qu'ils ont récupéré des bombes, mais aussi cette arme aussi des snipers, une arme des dernières générations qui a été abandonnée par les rebelles du M23 et saisie par les VDP Wazalendo. On les écoute. Iyi niyo bafashe yari ya M23 none barayifashe n'amabombe gayo nk'ijya iyo bafashe n'igori mabombe gayo sniper yo M23 yakoreshaga barayibatse barayifashe ngiyi sniper. Hapa tena tumeshafikiwa ama basi hatuwe kama kweli kumetokea nini. Hapa basi iko nakimbia. Na si hapa tunajitayarisha tuone kama tutakimbia hae. Nini? Peti bila changa. Wake Mungu na maombi leo. Hapa jini. Sasa wanachomoka basi. Banatokea hapa kubora na treasure. Si deja hapa nani? Make banatokea Rwanda. Basi kuchomoka hapa. Si sawa kuya tu tuingie sasa. Acha si bachora wana nani wanashuka shuka wengine wanapanda wengine wanashuka. Hiyo siona basodabo. Nani abasoda haina nani? Ilikuwa bafanye rere. Yenyewe balilala. Hapa ni Mungu na maombi. Si kama duzer tena. Hawawezi. Ndio, uko siri. Des véhicules blindés de l'armée congolaise et de la SADC ont été déployés aux abords de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors que les affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23 se poursuivent, dimanche matin, des tirs à l'arme lourde et légère ont été signalés dans le territoire de Nyiragongo. Nous entendons des explosions depuis 3 heures. Nous ne savons pas où nous réfugier. 17 habitants. Nous exhortons le gouvernement à agir de toute urgence en déployant des forces sur le terrain pour repousser l'ennemi. Dans ce contexte, le gouvernement congolais a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec le Rwanda, l'accusant de soutenir les rebelles du M23.
Pendant ce temps, la situation reste tendue aux bornes 12 et 13 à la frontière avec le Rwanda, selon des sources locales. Nous sommes terrifiés en voyant le nombre croissant de morts et de blessés parmi nos militaires les Wazalendo. Nous appelons le gouvernement à mobiliser toutes les ressources nécessaires afin de rétablir la paix. Un véhicule blindé des forces de maintien de la paix de l'ONU a été endommagé par les tirs rebelles. Au moins 2 casques bleus ont perdu la vie et 9 soldats de la force de la SADC. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit tenir une réunion d'urgence ce dimanche pour examiner la situation en RDC. Hewa kabisa inazorota sana. Hewa inazorota sana. Wasiwasi inapita kipimo. Ya kwanza watoto hawaende kumasomo. Ya pili circulation na movement inakuwa coupe. Vraiment hii hali ya hewa hii vita inatugusa sana sheba kaaji bote. Hatulale kwa salama. Unakuta de loin tunasikia mabombe kunaripuka kwa kila wakati. Na sagisi tulisikia manivo ya kule Turunga bale watu ambao walikufa ule ilikuwa ni mtu na fiancé yake balikuwa mu simple visite. Unaona deja inaleta boga sana mu watu atuye kama leo naweza nkuka kwa fulani kesho kwa jirani au kwangu. Ici, nous sommes à Kibati, au 3 Athènes. Awa, oui, tous les na circonstances, na tongo seke awa. Rwanda a signé la guerre officiellement parce que, oui, c'est parce que, biloko yuboiningi tomona bombe uti na ligne ya Rwanda, mbala moko ko beta biso. Vraiment, ça chauffe. Vraiment, bombe ya drone wana abeti VCI na biso ya baromeo na biso DOB moko ezikisi nini ezikisi VCI na biso donc ange blindé na biso yango wana ezopela bozomona yango oyo bomoni ezozika awa toza tellement menacé. Vraiment, la situation il faut que la solution. Parce que, oui, comme guerre officiellement, il y a guerre. Oui. Nabanzi dinosaure zoyo kangai. Yonde conseiller à président direct. Yozoyo kangai. Mais respect mon lieutenant. Awa. Rwanda signé biso. VCI yangwane zobzika. Ozoyo kaminisho yangwane zobeta. Donc, beti VCI à ravitaillement ya ba Romeo. Bien.